Labafana labane lasemkhatsini kweminyaka lelishumi nakune kuya kulelishumi nemfica bavele enkantolo yamanje yaseThaba Nchu lekube licala lelendeke ngasese. Imibiko ithi le intfombatane eneminyaka lelishumi nesihlanu ibe seyibuyela eklasini ngesikhatsi selikhefu. Ngesikhatsi labafana labane bayibamba kabi. Le intfombatane kanye nemndeni wayo basatfola kweluleko ngekwengcondvo. We want to commend the school for acting for promptly acting and suspend those boys, because they are suspended for 2 weeks. So in the meantime, as a department, last night we visited the family of the victim, where our social worker were there. They were giving psychosocial support to the parents of the learner and the family of the learner. We are going to extend that service to the entire school. Labantwana babese bahlolwa ngubosonhlalakahle njengekusho kwemtsetfo yebantfwana. Bonke labafana bakhululelwe etandleni tebatali babo kantsi batshele ukuthi bangacali bachumane nalona lohlukubetekile. Sonhlalakahle uthi tikolwa kufanele tifundzise kabanti ngetemacansi. This affects how they view women because not much is done to address the matter. There's a lot of noise around it, but in terms of prosecutions and attending to such matters, there's nothing much that is being done, to a point where boy children grow up thinking it's the right thing to do. We need to start correcting how they think, how they view women, and how they treat the girl children who are their peers. Litiwe letemfundvo lithi le intfombatane lehlukubetekile itawubuyela esikolweni uma seyicedzile kululekwa ngekwengcondvo.